Kaya't nga ikan naranyag masakbayan dang amin pagrepengan dati agsagana. Agkaiso saan magatadan kitunguna pilit na nga intured panawang pamilya na imutang ti kwarta uray 5-6 ako na dadap mula makaabot isa rin nga sakripisyo isumbat alapaata manglaban kinaturapay di panagbiyaga sakripisyo iliw segat inamarina pilit alinabanan na kamasakbayan sa ganaan na luwanat pagarimayan ta pamilya na inapanawan ngem nagpanuray kenkwana itigker ti kaunggan prinsipyo panagbiag ti una nagsammaketang tapnolaeng sa ganaan na masangwanan naglabas panawen tawen di na puputan trabaho jay abroad nalpasen anamin pinsan anak ken asawa na nagsalimet-met kangamin ket di una dirapaagda natungpal amin sakripisyo isumpat alapaata
panagina na. Pamilya nga napanawan, di panunod, di maiyaw awan. Ngem numadanon ti sweldo, naragsak at nadamay pawid ko. Bayan ti pamilya na urnos kenatluan ragsa. Uray no pinadi penak sa balianasyon ang napanak. Kapulaeng kada kayo rigrigat ko ket itura. Ket watur puskuntun trabaho ket agudon ragsak tuing marik na tamakaden na kunti pamilya. Uray nurigat nagpasarak di daang mo nakaurnungak. Masakbayan ti pamilya itan na isaganaan. Napukaw metten tuy ragsa, puso tinasugat, taawanan ni ayat nagpanagak adag sanggasa. Nagkarika idi kanyak asisyakla ti patpat gem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksit nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat litay ti inak naragpat. Naulpit kabi ako tinrarem mo daytoy puso, linaksid nakit awan mabalin ko. Agip turak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubiak ko.
Panaglantip dua abibig ng ted ayan ayan. Ammom kadi no agmay may saak tumpuan isen kanya. Kasla marik-rik na kudot mo ken kusina amang riing tuirik na. No adda kala kuma dito'y simbay ko nga agit ida. Punuwek agit day tabagin ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan at papastang nagdanggan ken ayat. Turay kuman apag darikmat no pusutan timap neken ragsak. Please don't forget to subscribe to this Crafty channel. Malagip mo kadi day di ka rin karita iti sirok tinaslag abulan. Rugsuto'y riknata di ta natepelan panaglantip dua abibig ng ted ayan ayan. Ammom kadi no agmay may saak tumpuan isen kanya. Kasla marik-rik na kudot mo ken kusina amang riing tuirik na. No adda kala kuma dito'y sibay ko nga agit ida. Punwek agit day tabagim ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan at papastang nagdanggan ken ayat. Turay kuman apag darikmat no pusutan timap neken ragsak. No adda kala kuma dito'y sibay ko nga agit ida. Punwek agit day tabagim ibalot ka tuy tatakyan. Ket di ka nurupatan agpapastang nagdanggan ken ayat. Turay kuman apag darikmat no pusutan timap neken ragsak. No adda kala kuma dito'y sibay ko nga agit ida.
Nagpagos ka laeng, tatinam na maem, dikan ay ayate. Hasta ka din, yagko, rasidi karim, kaskari, nga inuwaksin. Ayan, ayat da, naunday atawe. Kung nag-idigan ka, agur uray kat, pasit panawe. Nagpagos ka laeng, tatinam na maem, dikan ay ayate. Kasta ka din biyag ko, rasidi karim, kaskari, nga inuwaksin. Ayan, ayat da, naunday atawe. No amumula ko man nagtutuog do'y rik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto mo at sikan timang rik na sinagaba. No amumula ko man nagtutuog do'y rik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto mo at sikan timang rik na sinagaba. Kung nag-idiken ka, agur uray ka, basita panawe. Nagpagos ka laeng, tatinam na maem, dikan ay ayate. Kasta ka din biyag ko, rasidi karim, kaskari, nga inuwaksin. Ayan, ayat da, naunday atawe. No amumula ko man nagtutuog do'y rik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto mo at sikan timang rik na sinagaba. No amumula ko man nagtutuog do'y rik na gapuken ka. No nakita ko man panagkuken ka. Baka mas gusto mo at sikan timang rik na sinagaba. Baka mas gusto mo at sikan timang rik na sinagaba. Gapu kinarigat, keting ka umadayo, tapno mang teged para iti pamilya. Pumanaw ka iti nakaiya na kang adaga. Gapu ti ambisyon nga rumang ay. Gapu ti kaada adayo alugar
pagilian tayo tulian ket sumangpe habak nangin tiili dayta sakripisyo di magatadan sikaket banwan di barua panawen agtamet kami ken ka iti kinakured mo sadyaya tayo alukan inka makisangan tapno nagpalaygi iti panagbiag sikaket banwan ibarua panawen agtamet kami ken ka iti kinakured mo sadyaya tayo alukan inka makisangan tapno nagpalaygi iti panagbiag tapno nagpalaygi iti panagbiag. Apay ngamin asikat sapsapuli apay ngamin napamatinag karim panaturog ko ay diyak payen maimasen diyak magkaid na linaun ka daytoy isip apay ngamin asikat sapsapuli apay ngamin napamatinag karim panaturog ko ay diyak payen maimasen diyak magkaid na linaun ka daytoy isip panagadal ko ay diyak payen maiyuno
isip ka nagtaudan. Ririti nagbaetan ang madyak tumarami. Ipapabasong mo kanya. Asyot ti papasule kapud mo aling mamis kameten aduti na malbaliwan uraen yaside utaden na naglabas baliwan kan ilen kendam sa amang suga riknang ken riknang nagriyo tadakkel abito panangipapangko makulkulaapan lat ilem tuy puso kaput nalaus apanagayat ko amang sugat rignang ken rignang amang sugat rignang ken rignang amang sugat rignang ken rignang
babalawen. Di ko man naroko puso kanakem tatakit tatang ingat tungkal tanem tauray siya tayin ka pinanawan naunday nga tiyempo inaken ka panagururay limanyan tasyak sa mantay piman tasimang teka sa balit simang bayan. Adi na iranta naging nasdeg rik na taadwa kinalibnos mo mabuybuya nga isip ng kayaw to'y rik na jak iniba agpadpadata
palbiyak paten patekta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Ading ay ayaten ka manung kastak metken ka tung palbiyak paten patekta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta sikalat adda to'y parparmata di aldaw nga agkuy-kuyog ta jak pulos maawatan to'y rikna Ading ay ayaten ka manung kastak metken ka tung palbiyak paten patekta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Ading ay ayaten ka manung kastak metken ka tung palbiyak paten patekta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Ading ay ayaten ka manung kastak metken ka tung palbiyak paten patekta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Jaktu pulos mauman namnamait dayta panagkalaysa isun pisang wenta Kung ay ayaten ka namnamait dayta agpinatekta Sadot bumangon ka kita eman ti aglawlaw Siksikalat na kaidan ay nakakumot kapailan Nurket di dimangon kan itarayamon tanagidaan Ayat mula makadanon kan jay dulang nga ingkapanganan Kalpasan anabsugkan nanganam panawam laptan Di ka payen nga agpalpan deretso kati kaaruban Saan apal sotoy paliw ko no sino paytay sadot a tao Saan na mapnek sang bandehado agbiro pay na imas nga idasar mo Hoy
trabaho ka, no kaya't mo amangan ka. Lalo no adapay panggap mo, at sumapol kasing kunganay mo. Namnamam nulaket di agaget kan watwate mundak kalatakyag mo unate mong taur-urat mo. Hoy, sadot bumangon kan kita eman di aglawlaw siksikalat nakaidan ala darsem bumangon ka.